Irang laksinaba hairokta curfew thamkhre mi hatpasing numit humnigi manungda fanabagi thajaba CM na piraklay Thobal district ki manung chana laiba hairok part 2 mayai lekaida ngahan thokiba laibak thiba thokdok amada ningthaujam rohit po nongmaina kaptuna hatpada senaba sing numit humnigi manungda fagani haina Chief Minister N Birena thajaba pirakle haina laikhidraba rohit ki mayamba rosan na phongdokhre Marak asida Hairok Assembly Constituency da Makata na pa District Authority na matamkak na curfew thamjinkhre Masak taklaba phauba phaba ngamdaba laibak thibane Thobal District ki Hairok tagi mahiroi amabu election ga mari leinana thokpa khana choinabagi thokdok amada nongmaya kaptuna halambagi thokdokta chenaba miyoi singi masak maming khangduna laikhidabagi imung manung na police ta report tawkiba pung kun mari farba phauba Chenaba miyoy amata fadana laithokbagi thawong asibo Youth Collective Manipur na akan ba mawongda yaningdaba phongdorok lay Hiram asiga mari laynana ngarang kwa kaithel da layba Human Right Alert ke office ta lupasi na sindu na pangthokiba pawmisinga unaba amada YCM ki convener ahivam chanthoina lupasi na state asida pangthokodoriba election singasi yamna free and fair oiba election ohenba campaign amakanna chatharingai cherak asida hairokta mahiroi amabu Nongmaina kaptuna halaga miyoi kayana sohalakpagi thawong ase akan ba mawongda condemn tawwe loina na ngasi hairokta misi minagi thokdok thokliba sigi maru oiba maram ase laingak na mamangda hairokta thokiba thokdok amatagi chapsaba action lakhotaba sene maram asina asigumba thokdok ase makata na thoktanaba haujek imung manung na police ta masak taklaba mihatpa singadu phaduna logi oiba chairak pibiyu amade hairokta leiriba afaba makhalge Nongmay sing asisu athuba matamda phagat piyo loina na YCM gi maikai dagesu hidam asiga mari laina Election Commission of India amade India laingakta ai bacherol thaduna wakalagani haina mahak na makata na phongdokhe hairokta mi hatpagi thokdok Human Rights Commission na sumoto case laukhatkhre report kaukhre tha asigi kungani thoige ahingda mikhalga mari laina hairokta khulai paiba khutpu kharana imung amage machanupa hatlaga apokpana Tamthina sokhan kibagi thokdok aduga mari laina ngarang Manipur Human Rights Commission na sumoto case ama laukhatkhre loina na respondent sing na action taken report pirak na bakhangan khre Manipur Human Rights Commission na laukhatkiba sumoto case number 10 of 2021 adugi respondent sing Chief Secretary Director General of Police Thobal District Magistrate Thobal District Superintendent of Police Hairok Police Station gi officer in charge Hairok Assembly Constituency gi MLA TH Radesyam amade AC asigi ex MLA Moirangthem Okendro oire case asi maruoina hairok ta thokiba thokdok aduga mari lainana ngarang Imphal da phongba maruoiba pause singi paudo yumpham oiraga lakhotkhibane thokdok adugi matangda Chief Secretary Director General of Police Thobal District Magistrate amade Thobal District ke Superintendent of Police amasung Hairok Police Station ki officer in charge da action taken report aduga MLA amasung ex-MLA ge maikai dagi su thokdok adugi matangda tha asigi kuntra phawgi manungda paukhum piraknaba pauktak pekhe case asigi saruk ama oina tha asigi kunga tarukta hairokta Manipur Human Rights Commission gi acting chairperson na Lousinkhre kangbu amasu sangsinduna thokdok adugi matangda yangsingadore loinana case asigi makata ba hearing December kuntra da pangthoknaba matam lepkhre Mikhal pangthokadaba state singda COVID vaccine kapagi thabak khumang yangsin hangadabane Prime Minister Lagliba chahi 2022 gi angan basarukta assembly election pangthokodorba state singda vaccine kapagi thabak hena khumang chawsil hananaba Prime Minister na khangan khre municipal election pangthoktabagi councillor sing resign tawgadawre COVID-19 pandemic na maram oiraga pangthoktana leriba municipal council singge election pangthoktabagi mayokta town 26 ke BJP councillor sing resign tawbada natana Taranithoi suba Manipur Assembly Mikhal boycott tawragani haina all Manipur councillor and ex-councillor welfare association na phongdorok le pamwi singa unabada association asigi president Arambam Omilana hai COVID-19 laijat na maram oiraga municipality singge Mikhal yaithok tuna thambi de adubu state assembly Mikhal di pangthok na basem sare municipal council ge Mikhal mathang sahi phawbada pangthok na bagi thawrang udre asumna sahi ani Mikhal tawbidana thamba ase councillor singbu karimata khanbidabane local body singge hakmat pane maramaduna athubada Manipur ge urban local body singge election taunaba
होनबिगदबनी नत्रगा वार्ड डेवलपमेंट कमिटी अमुक हिंगलहनगदब वाफमसिंग असे थवैदना लैथोक्लबदे तरागनिथोय सुबा मणिपुर असेंबली की मिखलदा सरुक यादबदा नतना बॉयकॉट तौबा हाइना फिरेप लौरे मखा ताबा खोंजंग ओइना टाउन कुंतरुक के बीजेपी काउंसिलर सिंह मास रिजिग्नेशन बीजेपी नेशनल जेपी नादा पिसिन बहाइनसु वारेप लौरे बीजेपी की प्रेसिडेंट जेपी नादा पुंग खरा खकी खोंचत्ता ngasi मथंग सही की फेब्रुआरी थादा पांगथोकदौरिबा तरागनिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलगा मरी लैनना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नादा पुंग खरा खकी खोंचत्ता ngasi इम्फाल थुंगलगदौरे थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउना हाई जेपी नादा ngasi नुमित जुंगबा चार्टर फ्लाइट अमदा बीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलरगाने मफम अदुदा चीफ मिनिस्टर नोंगथोंगबम बिरेन कैबिनेट मिनिस्टर सिंह अमसुंग पार्टी असगी स्टेट प्रेसिडेंट ए सरदान सिंह लुसिंगबा कयाना तराम ओकने एयरपोर्ट की महाग बीजेपी इम्फाल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की मखाद लैबा नुपी विंग की मिफमदा सरुक यानबगीदमक सगोलबंद लैबा बिजोय गोविंददा चटकने पार्टी की नुपी लुसिंग बिसिंगदा वांगांगलब तुंगदा क्वाकैथेल हौरक चांबे कम्युनिटी हॉल द पांगथोकदबा तंपाकी असेंबली कुनगे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मिफमदा नाद सरुक यागने मधुगी मतुंगदा खुराइदा लैबा याइमा मीटिंग संगलेन द पांगथोकदबा अतोपा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कुनगे ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग द सरुक यागने अदुगा महाक नुमिदांगी पुंग तरेत्ता दिल्ली की दमक इम्फाल थादोखिगने रिम्स की सेंजा थुमजादा सेनबा तरागनिथोय थादोखरे हौखिबा कुमजा 2007 गे मार्च तगी 2009 गे अप्रैल फावबगी मनुंगदा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स के मरुओइबा पोलम कया लैबगे मेंगदा सेंजा थुमजा चथबदा सेनबनी हाइबा लैखिद्रबा अमा याउना एक्यूज तरागनिथोय गे खुदम सांगदम पुथोकपा ngamdabadage स्पेशल जज पीसी एक्ट इम्फाल वेस्ट ना केस अदुदगी थादोखरे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अमदे आईपीसी की सेक्शन सिंगी मखादा हाइदिबे एक्यूज तरागनिथोय अदुगी मथक्ता सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीवीआई ना चार्ज फ्रेम तौदुना इन्वेस्टिगेशन चथदुना लाखिबने अदुम ओइनमक मखोइदा सिरिबा मराल सिंग अदुगी चपचाबा खुदम सांगदम सिंग पुथोकपा ngamdabadage कोर्ट असिना केस अदुगे एक्यूज सिंग अदु थादोखिबने सीवीआई ना एक्यूज सिंग अदुगी मथक्ता सिरिबा मराल सिंग अदुगे मतुंगिना हाइरिबा एक्यूज तरागनिथोय अदुना रिम्स हॉस्पिटल की दमक थादरकपा फंड सिंग लाना हिना थोकिबा अदुना हॉस्पिटल अदुदा नमथाक तौबदा नतना मियामदा लाना लमजिंग लै अदुम ओइनमक मखोइना हिना थोख्रबा सेनफम सिंग अदु हॉस्पिटल असिगे डायरेक्टर ना हॉस्पिटल असिगे इनकम मॉनिटरिंग सेल दा डिपॉजिट तौहनख्रे मसिगी मथक्ता चेनरिबा रिम्स की ऑफिशियल सिंग अदु सैराक पीबा ओइना डायरेक्टर ना कुमजा 2011 की जनवरी कुनगमापनदा सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर पीखिबा लैरै लोइना मखोइदगी लुपा लाख कुलहुमदोय लिसिंग कुनिथोय चमापन कुंथ्रा हुमदोय की सेनफमसु खोमगतखिबा लैख्रै केस असिगा मरी लेनबा सबमिशन सिंग अमदे केस रेकॉर्ड सिंग कोर्ट असिना कुपना यंगसिलबा मतुंगदा एक्यूज सिंग अदुना मांगनखिबा सेनफम सिंग सिंगलंगनबा याजखिबा अमदे केस असिगा मानबा रिम्स की अतोपा केस अमदा सेनबा मियोय अमसु महाके रैंक डाउन तौदुना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लौखिबा लैखिबना चिंगबा सिंग अदु येंगलगा एक्यूज तरागनिथोय अदु केस असिदगे थादोखिबने पनबा याबदे कोर्ट ना थादोख्रबा रिम्स की सेंजा थुमजादा सेनबा तरागनिथोय अदुगी मनुंगदा लैखिद्रबा मियोय अमसु याउरे वांखै एसी दा इंटेंडिंग कैंडिडेट अनि लैना अरुण लौसिनख्रे वांखै असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दा बीजेपी की मिरेप ओइननबा थौरांग तौरिबा ममिंग लेरबा मियोय अनि लैना मिरेप ओइगनी हाइना थौरांग तौरिबा थांजम अरुण कुमार सु ngarang बीजेपी दा याउख्रे वांखै असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की इंटेंडिंग कैंडिडेट अमा ओइरिबा थांजम अरुण कुमार बीजेपी दा याउबगी थौरमदु पार्टी असगी ऑफिस दा पांगथोखे अचंबा थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदाना पार्टी असगी लेंगयान फी अमा यानबिदुना तरामना ओखे नेशनल हाईवे सिंग थिंगहनदनबा मियोय अनिना कोर्ट वाकटख्रे रेस्पोंडेंट सिंग दा हिल एरियास कमिटी की चेयरमैन याउडे लोगी वांगवदा मणिपुर की नेशनल हाईवे सिंग अहाक लेतना बन ब्लॉकेट तौदुना थिंगबगी मायोक्ता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा पीआईएल थादुना वाकटख्रे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर्ट्सुम KSO अमसुंग ऑल नागा स्टूडेंट एसोसिएशन मणिपुर याउना रेस्पोंडेंट निपान की मथक्ता नोटिस इशू तौख्रे पाउसे असिना फंगबा पाउना हाई इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा फयेंग मखा लेकाइदगे अंगोम तोंबा सिंग अमसुंग फयेंग अवांग लेकाइदगे निंगथौजम तोयाई अनिना पिटिशनर ओइदुना हाई कोर्ट असिदा थारखिबा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL अमा कोर्ट असिगी चीफ जस्टिस संजय कुमार अमसुंग
Justice M.B. Muralidarangi Division Bench amada motion hearing chatharaba matungda case asigi respondent sing oiriba Ministry of Home Affairs ki Secretary, Chief Secretary, Manipur Special Secretary Home, Director General of Police, Manipur amasung Private Respondent sing oiriba All Tribal Student Union, Manipur Atsum, Hill Areas Committee ki Chairman oiriba MLA K. Laisio, Kuki Student Organization KSA, General Headquarter amasung All Naga Student Association, Manipur Ansamda, Mathang Sahigi February ahum phawbugi manungda paukhum piraknaba notice issue tawkhibane. Case asigi private respondent singna Manipur ge Chingi district sing phawduna chaliba National Highway singda constitution na yadaba mawongda ban namasung blockade tawduna ngahak leitana lambi thingbagi thabak chathariba state thinghanbina bagidamak PIL asi tharakhibani haire Nongmai magazine utlaga kihalam lay Kaisamthung AC da taraga nithoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalda BJP gi mirep oina ba thaurang tawriba Nisikan sapambu sagatpa miyoi singda nongmai gi magazine utlaga kihanlam lay thawdok adubu intending candidate oriba Nisikan sapamna akanba mawongda condemn tawkhre Sega Road thawda babok laikai da leiba mahaki yumda pangthokpa pawgi mifam amada Nisikan sapamna hai thawdok adu ngarang nungthil pung anirom taba matamda Sega Road thawda babok laikai da leiba Sakhot Thaurang Club manakta thokibane mahakna makhatana hai matam aduda mahakpu sagatpa miyoi singna Jena gari amada thabak saluraga thorakpada masak khangdaba nupa amana gari adu khamlaba matungda nongmai magazine puthoklaga kihalam khibani haire hiram asiga mari lainana mahaki PRO na Imphal Police Station da senari bamyoi adubu thidok pina bawakat khre mahakna makhatana hai mikhal pangthokpa matamda yamna democratic oiba mawongda tawse mikhal democratic oiba mawongda pangthokse mikhal da nongmai bom puthoktuna miyamda kihan khanganbagi thabak chathaba si tawbigano Democracy da miyamna apamba mihut khanjabagi khudong saba pire miyamna makoina phare haina loba mirep singda bot pijasanu haike asigumba matam asida nongmai bom sezinaduna miyamda mipai hanbagi thawong adu condemn tawi haike aroibada tabiri bapumnamakpu thagatjare